sa djecom je najzahvalnije, ali i najteže raditi. To dobro zna, ali i još uči košarkaška zvijezda Vlado Šćepanović. On sad brine o mladim nadama crnogorske košarke. Sa njima, osim o sportu, priča i o internetu. Sve zavisi od uzrasta u kojem su uzrastu. Ja sam taj neki široki dijapazon, znači te djece s kojima ja radim, znači od 12. do 20. godine, tako da za svaki taj neki uzrast je posebna priča što se tiče interneta. I kući sa svojom djecom razgovara na istu temu. Moja ćerka koja ima 10 godina, praktično ja mislim da je jedina u svom razredu koja nema Facebook. Ostali su svi na Facebooku. Znači već vidim da djeca i mlađeg uzrasta su na Facebooku, na Twitteru, tako da ja praktično nema njima šta da savjetujem kad oni otprilike sve znaju i sve koriste, ali treba obratiti baš pažnju na to šta koriste, kako koriste i na koji način koriste internet. Tako Vlado prati koje igrice biraju njegova djeca. Pokušavam i te igrice što skidaju da to budu nekog edukativnog karaktera gdje moraju da uključe malo i mozak i da razmišljaju i da im to, i da im bude i zabava i neka vrsta koristi. Znači čak imaju i neke igrice koje su edukativnog karaktera u smislu učenja jezika, engleskog jezika, španskog jezika i tu mogu da nađu kroz igru da uče polako, mada moja ćerka zna i engleski i španski, tako da je ona to već prevazišla, ali sin je na redu. Uz to preporučuje im i koje knjige mogu da čitaju ili ih biraju zajedno. Kaže da se ponekad zbog kontrole ljute. Ljute, ali za sad se ja pitam, pa oni kad dođu do nekog nivoa i do nekih godina, onda će oni sami birati, ali do tada je moja uloga da ih naučim i da ih informišem šta je to što je dobro za njih, šta je to što je pogrešno za njih. I vjerojatno sa tim, kao i u vaspitanju u životu, inače ti kad dijete vaspitavaš ga za dobre i loše stvari i on kasnije kad odrasta, on ima već percepciju neku šta je to loše, šta je to dobro i na kraju on će sam umjeti da izabere. On je tako izabrao da ne bude na društvenim mrežama. Imao sam neki Twitter profil baš zbog nekih stvari, čitanje nekih novina jer sam izdvojio bio dosta tih nekih časopisa i novina pa da sam, da kažem, u tom nekom realnom vremenu da primam neke informacije koje su iz svijeta sporta i iz nekih vijesti što se čitave planete tiče, pa da sam na vrijeme da pogledam nešto što me interesuje, ali ugasio sam i taj Twitter profil jer mislim da mi previše uzima vremena, pogotovo Facebook. Umjesto toga, Šćepanović na netu prati vijesti iz svijeta nauke, karijere nekih sportista i naravno informacije iz svih sportova. Dosta portala ima kod nas u zemljima sporta, ali ima košarka, ima sportska centrala. Ne znam, ja sam u Španiji živio 3 godine, tamo ima acb.com, to je njihova španska liga gdje ima dosta tih informacija, nba.com, NCAA. Baš dosta tih nekih portala i internet adresa na koje čovjek može doći i da se u pravom vremenu informiše o svemu što ga interesuje. Djeci preporučuje isto. Kaže da mnogo mogu naučiti samo od gledanja poteza najboljih igrača bilo kog sporta. Dok sam igrao košarku, pa sam od nekih i saigrača i igrača protiv kojih sam igrao, ja sam skidao poteze gledajući ih sa klupe kako oni to rade, pa sam i ja sam napredovao. Tako da to možda i nije loša ideja u nekom smislu da djeca gledaju kako na kraju krajeva Messi radi sa loptom, kako možda neki košarkaš radi sa loptom lijevom, desnom rukom, pa može i da se skine to i da se dosta toga nauči. Ja sad igram tenisa pa gledam tenis u tom smislu da pokušam da skinem neki pokret ili tehniku da bih mogao lakše lopticu da udarim. Mislim, ima tu smisla, ali opet kažem treba ograničiti na neki način sve to. Ne treba toliko gledati koliko treba vježbati. Neka on vidi kako to izgleda, ali poslije toga treba da vježba. Iako razumije da mnoga djeca vole da vježbaju igrice na internetu, a da je roditeljima nekad najlakše da dozvole da im to odvlači pažnju bar na kratko, Šćepanović savjetuje da zabavu češće ipak posvete igri napolju sa loptom. Kao što nove generacije igru i zabavu traže na drugačiji način, tako se i njihov pristup učenju bitno razlikuje u odnosu na ranije. Škole širom svijeta se suočavaju sa istom promjenom. Čak, recimo, poznati su neki primjeri da jedna srednja škola na Novom Zelandu je uvela praksu, pošto su smatrali krajem 90-ih godina, shvatili su da moraju prihvatiti novu tehnologiju kako bi mogli da obrazuju nove generacije. I direktorica škole je smatrala da kupovinom računarske opreme zapravo rješava taj problem i da na taj način dovodi novu tehnologiju u učionicu. Ta kasnije je shvatila da u stvari nastavnici ne znaju da koriste tu tehnologiju i odlučili su da angažuju učenike koji će biti sada profesori.
da oni obučavaju nastavnike kako oni da koriste te nove tehnologije. To je pokazalo i dalo neke sjajne rezultate. Vlada Finske, na primjer, je jedne godine angažovala 5000 mladih ljudi koji su isto tako podučavali univerzitetske profesore kako da koriste novu tehnologiju. Razumijevajući da rade sa digitalnom generacijom, svi zaposleni na Ekonomskom fakultetu su se tome prilagodili. Mi imamo predmete, informatičku grupu predmeta koja se bavi obukom studenata u tom informatičkom smislu kako mogu koristiti nove medije i mnogo šire od toga. Profesori danas jesu osposobljeni. Većina profesora jeste osposobljena za to. Teško da ćete naći danas profesora koji će da drži ono klasično predavanje gdje neće uključiti novu generaciju. Znate, ključne karakteristike ove nove generacije po kojima se oni zapravo razlikuju od generacija koje su dolazile prije njih su upravo u tome što oni ne tolerišu klasična predavanja. Oni su idealni sagovornici koji traže razgovor. Drugačiji pristup značio je da se od studenata, na primjer, više ne traži da tokom predavanja ne gledaju u telefon. Naprotiv. Meni je mnogo lakše držati čas danas kada znam da svi oni, znate, lako će doći do informacija koje im trebaju. Za to im treba par minuta. Većina njih i koristi smartfon, što je sada potpuno normalno da na času dok držite predavanje, ako treba da nađu neku informaciju koja im je interesantna da bi je podijelili s vama da mogu da koriste internet. Naš fakultet je potpuno osposobljen za to. Tako da uvijek mogu doći do informacija jako brzo. Upravo taj lak i brz pristup informacijama olakšao je Bojani studijski boravak u Barseloni. Od prvog koraka kada sam došla i trebala da iznajmim stan, stan sam iznajmila tako što sam ga vidjela na sajtu i tako ga rezervisala. Kada sam pitala da li mogu da pogledam stan u kojem ću da živim naredna 3 mjeseca, rečeno mi je zašto biste to radili. Ne, vidjet ćete ga kada budete ušli u stan. A kako da znam da taj stan ima sve što mi treba? Pa imate sve slike. I te slike stvarno i sve ono što je napisano stvarno odgovara tome što ćete vi da vidite. Sa druge strane, ukoliko želite da pođete na utakmicu ili da obiđete neki kulturno neko obilježje, ukoliko hoćete da pođete u Sagrada Familiju, na primjer, karte ćete mnogo lakše kupiti preko interneta nego što ćete kupiti ih tako što ćete klasično čekati u redu. To je nešto što se ne koristi više nigdje. Iako se značajno razlikujemo u tim životnim stvarima od razvijenih zemalja Zapada, Bojana kaže da se njen fakultet ne razlikuje značajno od evropskih. Ipak, univerziteti kod nas se razlikuju od onih na zapadu po načinu učenja jezika. Profesorica Milica Kadić-Aković priča da su postdiplomske studije u Engleskoj još krajem 90. godina prošlog vijeka održavane uz pomoć modernih tehnologija. Sada i u Crnoj Gori najmlađi uče jezike preko interneta. Profesorica ipak upozorava da kvalitet takvog učenja zavisi od nivoa prethodnog znanja. Što se tiče početnika, za njih ne bi preporučila kompletno oslanjanje na učenje putem interneta, zato što ipak na nekom početnom nivou učenja jezika potrebno je puno ponavljanja i interakcija, jer i sami znate da kvalitet komunikacije i uopšte želja za komunikacijom zavisi od toga ko vam je sagovornik, kome želite da se dopadnete, s kim želite da razmijenite poruku. A što se tiče nekoga ko jezik već zna, internet je pravo blago. Ipak, i u tom blagu valja izabrati. Važno je ocijeniti koliko je jezik na sajtu sa kog učite kvalitetan i referentan. Ukoliko niste sigurni je li jezik na određenom sajtu kvalitetan, onda pogledajte ko stoji iza tog web sajta. Ako je to neka institucija tipa Britanski savjet, BBC, USAID i tako dalje, neke od referentnih institucija, Cervantesov institut, njemački servis za međunarodnu razmjenu i tako dalje, možete biti sigurni da se radi o kvalitetnom sajtu koji će pružiti i kvalitetan sadržaj, kvalitetan jezik i kvalitetnu metodologiju učenja jezika. Profesorica Kadić zato preporučuje provjerene internet stranice. Što se tiče engleskog jezika, za koji sam stručna, preporučila sajt Britanskog savjeta, koji ne samo sadržajem i bogatstvom orijentacija, sadržaja, stepena onoga što sadrže njihovi materijali, znači stepena težine,
jednostavno su i metodološki odlično odrađeni materijali, tako da na tako nešto možete da se oslonite. Na nekim stranicama možete učiti i od onih kojima je jezik koji učite maternji, na drugim tražiti kurseve egzotičnih jezika kojih kod nas nema. Više bih preporučila odraslijim učenicima, da kažem, stranih jezika, a to su Live Moća, BBC Online i tako dalje. Sigurna sam da mnogi naši mladi gledaoci već znaju za njih. I prednost tih sajtova jeste što nude sadržaje, recimo Live Moća ima sadržaje i kurseve za 35 različitih jezika. I kod učenja jezika najvažnije je da se usavršavate ne samo kroz dostupne kurseve, već i kroz ono što su vaša interesovanja. Važno da recimo se ne oslanjaju samo na te sajtove gdje se uči jezik, već i da shodno svom interesovanju sami nalaze sadržaje na engleskom jeziku ili nekom od drugih koje uče. Kako je za jezik najvažnija komunikacija, profesorica, naročito mlađima, savjetuje učenje u grupi. Formalno učenje jezika u školi ili na kursu i nadogradnja kroz online sadržaje predstavlja idealnu kombinaciju.